дуруд тамошобинони азиз, хулосаи хабарҳои муҳими рӯзи 16 марти тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. дар ин барнома илҳом командир ба 9 соли зиндон маҳкум шуд. сатҳи бадбинӣ ва миллатгароӣ дар Русия манижа сангинро шок кардааст. қатли як ҷавон аз сӯи зани дӯстдоштааш дар ҳамадонӣ. шикасти хуҷанд аз металли Харков дар Туркия. ва акнун тафсилоти хабарҳо. додгоҳи шаҳри Душанбе Илҳом Шарбатович Ҳотамов, мулаққаб бо Илҳом командир ва Илҳом Ботурободӣ, як фармондаи собиқ фронти халқӣ ва яке аз тоҷирони даргузашта пештози тиҷорати пахта дар водии Вахшро ба 9 соли зиндон маҳкум кардааст. манбаи сомонаи бомдод гуфт, ҳукми Илҳоми Ботурободӣ моҳи январ содир шуда, додгоҳ ӯро дар напардохтани чанд миллион доллар қарзе аз Агроинвестбонк гирифтааш гунаҳгор донистааст. ӯ дар ҳоле маҳкум ба зиндон шуд, ки моҳи марти соли 2019 дар пайи як тирпаронии наздиконаш бо намояндагони оилаи бонуфузи Соҳибуфо дар маркази шаҳри Бухтар номаш дар сархати ахбор қарор гирифта буд. дар он тирпаронӣ 3 нафар аз ҷумла Ҳоҷи Марс, домоди Соҳибуфо захмӣ шуда буд. дар ин авохир Илҳоми Ботурободӣ инак дасти кам 3-юмин нафар аз тоҷирони даргузашта пештози бозори пахтаи Тоҷикистон аст, ки маҳкум ба зиндон мешаванд. додгоҳи Душанбе моҳи январ бо айни иттиҳоми напардохтани миллионҳо доллар қарзашон аз Агроинвестбонк Ҷамшед Абдулов ва Исматулло Ҳаёевро низ маҳкум карда буд. аз ҷумла Исматулло Ҳаёев, писари сарвазири собиқи Тоҷикистон Иззатулло Ҳаёев, ба 11 соли зиндон маҳкум шуд. Илҳом Ботурободӣ дар солҳои 90 ва ибтидои солҳои 2000 ширкати машҳури Тамир ИМБ-ро мечархонид. ин ширкат яке аз фурӯшандагони умдаи пахтаи водии Вахш, минтақаи асосии пахтакори Тоҷикистон ба шумор мерафт. исми ширкати Тамир ИМБ дар моҷарои байни Сандуқи Байналмилалии пул ва ҳукумати Тоҷикистон дар оғози солҳои 2000 расонаӣ шуда буд. Сандуқи Байналмилалии пул он вақт ҷониби Тоҷикистонро ба исрофи ғайримақсадноки 800 миллион доллар пулҳои барои хоҷагоҳи пахтакор ҷудошуда айбдор карда ва он қазия боиси як таниши сахт ва чанд сол мутаваққиф шудани маблағгузории Тоҷикистон аз ҷониби Сандуқи Байналмилалии пул шуда буд. исми ширкати Тамир ИМБ дар ҷарояни таҳқиқи қазияи обулой шудани 800 миллион доллар пули кӯмак ба хоҷагоҳи пахтакор низ дар қатори ширкатҳои баҳрабурда аз он схемаи тақаллубии молиявӣ зикр мешуд. Овозхони зодаи Тоҷикистон Манижа Сангин иқрор кард, ки чунин маъракаи густурдаи бадбиниро баъди интихобаш ҳамчунин намояндаи Русия дар озмуни Евровидение интизор надошт. Манижа Сангин дар мусоҳибаҳои муфассалаш бо хабаргузории ТАСС ва бо Ксения Собчак дар барномаи «Док-ток» дар шабакаи якуми телевизиони Русия гуфт, муносибати бадбинона ба пирӯзии ӯ нишон медиҳад, ки мушкилии миллатгароӣ ва бегонабадбинӣ дар Русия дар сатҳи ҷиддӣ вуҷуд доштааст. Манижа ба Собчак нақл кард, ки баъди кӯчиданашон ба Москва аввалин калимае, ки ӯ ёд гирифт, «черножопая» буд. дар мусоҳиба бо ТАСС ӯ аз он алам кард, ки бадбинон ҳатто аз волидонаш раҳм накарда ва ҳатто тӯҳмат заданд, ки волидони Манижа наркаварон буда дар ҷустуҷӯ қарор доранд. бале, ман мефаҳмам, ки маро на ҳама қабул мекунанд, вале аз гумонам ҳам намегузашт, ки ба сарам ин қадар борони бадбинӣ фурӯ мерезад. охир ман ягон кори бад накардам, ба саҳна баромадам, таронаро хондам ва тамом. ман дар ин ҳама бадбиниҳо наҷотпарастиро мебинам. ин мушкилӣ инҷо вуҷуд дорад, гум нашудааст. аммо дар мавриди иштирокам дар озмун гуфтаниям, ки албатта ман мақсади пирӯзиро пеша мегузорам. ин албатта як чолишам аст, чунки дар Евровидение бо таронаи Russian Women як зодаи Тоҷикистон ҳунарнамоӣ мекунад, мегӯяд Манижа. рӯзи 8 март дар давраи ниҳоии интихоби намояндаи Русия барои иштирок дар озмуни Евровидение
در شبکه یکم تلویزیون روسیه دایر شد غیر چشم داشت زاده تاجیکستان منیژه سنگین غالب آمد. پیروزی او در جامعه روسیه موج واکنش‌های منفی از جمله از جانب برخی شخصیت‌های شناخته به وجود آورد. بدبینان خود این را که روسیه در آزمون اساسی موسیقی اروپا یک زاده تاجیکستان نمایندگی میکند زیر شبهه گذاشتند. آزمون ایورویدنی امسال از 18 تا 22 می در شهر روتردام هلند دایر می شود. سال 2020 این آزمون به دلیل موج کرونا ویروس برگزار نشد. منیژه سنگین سال 1991 در شهر دوشنبه به دنیا آمده است. او نبیره تاجی عثمان یکی از نویسندگان مشهور تاجیک است. منیژه 3 سال داشت که عائله آنها از دوشنبه به مسکو کوچید. در ناحیه امدانی یک زن 28 ساله با اتهام قتل جوان دوست داشته‌اش بازداشت شده است. طور وزارت کارهای داخله خبر داد این حادثه روز 11 مارس روی داده. ساکن این ناحیه طلبوف غفورجان سال تولدش 1999 در بیمارستان از جراحت‌های وزنین به هلاکت رسیده است. تفتیشات میگوید سورانبی فیض‌الله سال تولدش 1993 که با مرحوم طلبوف غفورجان پیشتر آشنایی پیدا کرده و با هم مناسبت‌های عاشقانه داشتند، در پی یک مناقشه بینشان به وقوع پیوسته در خانه استقامتیش 2 مرتبه با کارد خوجگی به قسمت قفس سینه مرحوم زده است. در پروکراتور ناحیه همدانی نسبت به سورانبی فیض‌الله با علامت‌های جنایت ماده 104 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آدمکشی پرونده جنایتی آغاز کردند. دسته لیگ دوم فوتبال اوکراین متال خارکوف در بازی رفیقانه در جریان تمرین‌ها در ترکیه برنده مدال‌های نقره قهرمانی فوتبال تاجیکستان خوجند را با حساب بزرگ 3-0 شکست داد. این بازی روز 15 مارس در ورزشگاه در شهر بلکی ولایت انتالیا دایر شد. حساب را در نیمه اول بازی روسلان فامین کشاد. در نیمه دوم ایگور سیکورسکی و ولادیمیر تانچک باز 2 توپ دیگر را وارد دروازه خوجند کردند. این بازی دوم رفیقانه خوجند در ترکیه بود. در بازی اول خوجند دسته یسلو از ترکیه را با حساب بزرگ 3-0 شکست داد و اکنون روز 18 مارس در بیلک با دسته لنینگرادس از روسیه بازی رفیقانه انجام می‌دهد. این بود چند خبرهای بیشتر را در سامانه بامداد پیگیری نمایید. خوش باشید.